Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo kloy ki kubor na ke jela. Daga jing ang nuot ban saya ka sap ka pong jung kisam lai ki bijus ngotunat banyak tuk ha ki surok koro koram ka ribhoy motorsports club RBMSC klashimek senja maning koman penlong yang kejingnya kop first RBMSC Motocross Challenge 2023 haka arpo bat arpo itrik mentau benai hamadan kurkalang habakran berkilat patai kubor na kaliang balan shada president haka jingnya dan lang aiban siliang general secretary bat kiwe ki dukhat kilapan pa bakatai kejingnya kop kadai kabaning kong haribhoy bakum ka kenhuan kelarai ban penlong na kabentaban penpau persei ya kasap kapong ki khon samla kentei bat chinrang ki bas penat banyak tuk Blay Bibaro ni nak kalian yang Riboy Motorsport Club ni ai kublay Christmas besok senam kemai bakman ni Bibaro ni nak kalian ka Riboy Motorsport Club ni khot mi west hai pi chaka fast RBMC Motocross Challenge arjar apply kaban salong hamadan kurkalang berumbong Riboy district haka arpo baka arpo itari Januari arjar apply ibumta ni terpad ya ki para semla ki badan ya kasap akan ni benta bakin subha baruan sim talang hak deka challenge kum si benta ba ni kertiu ya ki para semla ki badan ya kasap ki badan jan badan jengai nang bagi para semla jungi bakin light na kido ki jing sne ki jing thala ja bene ki ka persei ki benta ni nak kalian jong ke klub ni pen ni lakai ya deka tournament kubli subun ubli kurku gudo ipi ba